سەدەم gelekên lê encam yeke ew jî xwekuştin e. Diyardeya xwekuştinê li nav jinan di demê dawî da li Kobanî gelekî zêde bûye û ev yek metirsiya mezin li nav xelkê Kobanî belav dike. Diyardeya xwekuştinê nav jinan li gor desteya jin ya Kobanî di demsala îsal da gihîştiye 11 diyardeyan. Jî du jinan xwekuştiye, du jî ji alî malbatê hatine kuştin. Du jî ji wan encamê kuştinê ne diyarin. شخوا یعنی او جی باجار کومان جی د کوچبریا کرا درباس بود شهر کرا درباس بوم واجی یعنی هنک صدمن سلبی چیکرن لبا هر کسی که گودندر کو بند جیان دکه ل هنکس وکی جغیری و صدمه انا صدم ندن هن یعنی روشن آبوری یعنی پشتی شهر روشی آبوری پر مالباتان هات گاردن هنک مالبات بیتر هین حفاظ لسر عادات و تقالید هانا گودندر جوا کدا یعنی عادات و تقالید هانا گوتنی لسرجن دهاتی فرد کردن او عادات و تقالیدنا هین من دبنا ویدین دا هر تب مثلا جن دهات پرچاندن فجبوی و امدنر انو احصایی پر دناف جنان دا چه دبه لكيلك و في شري وفي كوچبري هيش زواج تمام بجوك چه به وكي دستاجن ان احصائي جو قميتي كومكريه احصائي بفيرنجيه 11 حالات اي محاوله انتحار يعني كاسنا خاصه دويل جيانا خابين هري دويان كاسك بون حسي او نا يعني مداخله كري يانجي هري دوي نوالهم نگشتيه خوكشتني كاسن خوكشتي ددنا كسن جوهاتنا كشتن يعني جن هاتي كشتن ضدنا حالات هين ما بين الشك انه انتحاره لكشتنه يعني قتل العمده ونجي هين ده حالنا حتى نها يعني انا قميتا جريده دستاجر نجي نيابه ونجي اسايشه حتى نها ذكر بي تثبيت بكري انتحاره لخوا كشتنه بزيدابونا روشا خوا كشتنه لناف جنان هین کس و یکی ودگرین انجام و صدم جواکی و آبوری و اکونومیستی و هر وها صدم و انجام سوکیولوژی و تور مدیا جواکی یک و باندور لسر سوکیولوژی مروان دکه و مترسی و جیانا نیاسایی لجم مروان چید که و مورال دخه و رامان مروان بر و خواکشتن و دبه. طبعا و مگو بس وی هنا گیشکی چبوی وانا جم وی مروی هنکی نشان درد کردن ام بیجن خوی خونه ام بیجن خارن خوی دزمیشه ام بیجن عزل اجتماعی جم وانا چد به دور جواکت کبه دور مال دکبه ام بیجن توم خدا کتیه لخوا نانیره جلی خوا خاندنی خوا کاری خوا ام دیر کچک مثلا خوا نانیره بکو لازم خوا چک خاندنی خوا بنیره هنکی دور ویشتی گیشکی دکبه وانا ام چه بکنین جوانرا ام و علاماتانا ام دبینین و نشانه دبینین لازم ام مشتو و نشان دی لازم ام بوان را یاردن بکن ام زانه بن چه گرگه لازم ام وانا حمیز بکن ام حوال وان بن ام باب حوال قیزی خوابن ام حوال جنی خوابن تاوی آزادی و رزگار کردن جنین کوبانیش گلک بند و آستنگی جواکی لهین دیارده خواکشتنه لناف جنین کوبانی هنه ین کو ودگرن گلک انجام و صدم چه جواکی و چه آبوری و چه جی سکیولوژی یکو باندور لسر هیویا بردوامی جیانک خوش و یاسا لجم جنان دکه زوزان برکل برچاو اف ام کوبانی